Tēnā koutou e te whānau. Nau mai hoki mai ki te Wererou. Ko tēnei o nā mahi, he whakarotarota i nā mahi a māma arapira. Ko te tūmanako ka mau ia koutou tētahi māramatana. Anei, kia tīwa ta tātou. Taku whare Kōhanga Reo. Tapatoru, te tuanui o te whare. Tapa Whāriki, te matapihi o te whare. Tapa whāroa, te tatau o te whare. Kokonga, ngā kokonga o te whare. Pakitara, ngā pakitara o te whare. Taku whare Kōhanga Reo. Oro e tia te whānau, whakaorahia ngā ki te whakahirahira, whakatawira ngā mokopuna ki te Whāriki o te whare Kōhanga, kia ngā Whariki roto i te pono, e tupu kaha i te wairua, ko te Wererou e haere ake nei, ki te ao hou, ka tūku. Tēnā koutou te whānau, ngā mihi nui o te rā. Nau mai, haere mai, ki te wāhanga tuatahi o te Wererou nei. E hāngai ana ki te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Kia ora and welcome to the first of two Wererou on Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. During these two Wererou, we will discover the power of learning by using an organic concept, a Whāriki model, weave our mokopuna learning program. This model forges relationships between the mokopuna and te ao Māori, resulting in a mokopuna journey of learning as a child of the universe. This is Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Nau mai, haere mai, whakarongo mai. These two Wererou have been designed for Kōhanga Reo, especially parents, to gain a better understanding of Te Whāriki a Te Kōhanga Reo, your child's learning outcomes, and your own role in your child's learning. We may ask the questions: how did Kōhanga Reo arrive at using Whāriki as a learning and development model? Who gave our mokopuna learning model that name? How does the Whāriki model work? And how do I participate in the Whāriki model? The first Wererou tells the story of Te Whāriki and its beginning, and introduces you to the model Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. The second Wererou examines the model in its parts, ngā rau harakeke, and then constructs or builds or weaves the Whāriki in a way that helps you understand the learning and development of your tamaiti. Let us now hear the story of how Te Whāriki a Te Kōhanga Reo began. In 1992, Dr. Tamati Reedy and his wife Tilly Reedy, now known as Sir Tamati and Lady Tilly Reedy, toured Aotearoa to listen to and talk with our kaumātua, our kaiako, and our Kōhanga Reo whānau. They asked our Kōhanga Reo whānau, what were the most important things that our tamariki mokopuna should learn from te ao Māori, besides te reo? All that precious kōrero was gathered together, and Sir Tamati and Lady Tilly Reedy thought about how they would weave this kōrero into the heart and soul of the mokopuna. They were creating a special woven Whāriki of learning to embed and internalise te ao Māori
into the mokopuna. The mokopuna is the living Whāriki, learning and growing or developing his or her own unique pattern or personality. Ka tae mai ki te puka puka a Te Kōhanga Reo e kia nei ko te Whāriki, nei ko te marautanga ko te Whāriki. Ngā ahuatanga kai roto i tērā nui, e pātuana ki ngā tātou tikanga tawhito. Ki te whaka Māori pia i te āhuataua puka puka, me hoki rawa ki muri, ka tō mai ngā kōrero, kia Māori tōni te wairua i tēnei wā. As the idea of Te Whāriki was shaping for Kōhanga Reo, the early childhood sector were also gathering ideas, views and conversations on what their curriculum or program for children would look like. They saw the value of Te Whāriki as a learning concept, and together, Kōhanga Reo and early childhood employed the Whāriki as a model of learning. From this arose two distinct learning pathways. One, an English version of learning and development, and the other, a Te Reo Māori, Te Ao Māori version. Both shared the same principles and strands, but with different worldviews and pedagogy. One pathway being an Indigenous curriculum for Kōhanga Reo, and the other being for the early learning sector. Early childhood can tell their story. Our journey is, as Sir Mason Jury would say, a journey towards being Māori, an Indigenous pathway steeped in the values of our tipuna, immersed in Te Reo Māori with cultural practices according to tikanga. This is Te Ao Māori. This is Te Kōhanga Reo. Tima tātu tāu i Te Kōhanga Reo nei. Kua roa e whakapono ana, kuira te huarahi tika hei taka i mā tātou. Na kia whāia mai hoki Te Kōhanga Reo e ngā kura kaupapa. Engari ko taku tino whakapono ko Te Kōhanga Reo, te tū āpapa o te reo. Ki te pakari mai i reira ka māmā te haere o te reo i roto i ngā kura, i ngā wāhi whai mai i Te Kōhanga. Nā e eke ai ki tērā taumata o te pakari, me pakari mai hoki te hunga ko rāta ke te whāngai atu i te reo. Ana, ka tatake te awatea, ka karanga ahine wai. Hine pūkohurangi, hine pūkohurangi, kua awatea. Kei rere pia tōkuna āwanga tuatahi, kei te ahua tonu te hunga whāngai i te reo. Kei reira anō ona mea pai, ona mea kāri pera rawa te pai. Engari kāre he hua o te nohono he waho nei, kome atu ai, whakahe atu ai, aha atu ai, ko tā tātou mahi nui ke he kimi ngā huarahi. E tai ai e tātou te āwhina atu, kia pai ake ai, kia matatau ake ai, kia whānau ki ake ai, tō rātou mohi o ki te reo. Nā rere, kure pia te tahi huarahi tuatahi, hei kimi mā tātou i Te Kōhanga Reo nei, ngā huarahi e tai ai te whakapakari te reo o ngā tāngata whāngai atu i te reo ki ngā tamariko roto i Te Kōhanga. The kōrero was captured in the Te Whāriki booklet 1993, written by Sir Tamati and Lady Tilly Reedy. It encapsulated all the aspirations, dreams, values, ideas and cultural practices of the Kōhanga Reo programs in the 1980s. This booklet is an appendix in our Te Korowai 1995. In 1996, the Ministry of Education launched Te Whāriki. However, Kōhanga Reo were disappointed with the version for the movement, as it was felt it did not truly represent the 1993 Te Whāriki booklet for Kōhanga Reo. Kohanga whānau continued to follow the Whāriki booklet in Te Korowai, rather than the version in the Ministry of Education's Te Whāriki 1996. 20 years later, in 2016, the Minister of Education, the Honourable Hekia Parata, called for a refreshing of Te Whāriki 1996.
During this process, Te Kōhanga Reo National Trust referred to the Ready's Te Whāriki booklet and used this as the foundation for their development of Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Te Whāriki 2017 consists of two versions, one for the early learning sector who strive to provide bicultural learning experiences, and the other for Te Kōhanga Reo, an indigenous model unique to Aotearoa. It is important to remember that one version is not a translation of the other. They both have different worldviews, different learning, different pedagogy, and different languages. Let us return to the kōrero of our people in 1992. What was that kōrero? And where did that kōrero belong in Te Whāriki a Te Kōhanga Reo? Nā ko te reo e kōrero nei au, e kōrero nei au te rane, e kōrero nei tātou, e kōrero nei ngā kai aku, o hewa ka tōna wā, ka kōrero rātou i te reo o te harori o rātou whai. E whakamārama ke au i te tikanga o te rā kōrero ko te harori. I peni hea mai ngā kai i roto i o rātou wā, ka tikaro hea mai, ka teka pura te kiroto i ngā tamariki i ngā pepi. Nā ke reira ka puta ko te reo, ka re kia nā mā te hei tangata kea, i ke tu kia koe ko mohi o koe te reo i nei toto. Engari mā tō whai atonu, tēnei e kōrero ai koe, nā ko te horori o tō whai. The kōrero was about Māori values, such as whanaungatanga, manaakitanga, aroha, and atawhai te tangata. It was about growing a confident tamaiti, about tamariki that knew who they were, where they were from, and te reo Māori was their first language. The diagram, known as Te Tauira Whāriki, shows the different groups of rau harakeke in our Whāriki and what they represent. These rau harakeke are ngā kaupapa whakahaere, te katoa o te mokopuna, and ngā taumata whakahirehira. Let's look briefly at these groups of rau harakeke. In the second Wererou, we will discuss these in more detail. Ngā kaupapa whakahaere, the principles. The ideas and conversations of our people gave rise to 4 principles. Principles are important values that we want to see flowing through all the tamariki mokopuna learning experiences. We know these as ngā kaupapa whakahaere, and you can see these at the bottom of the Tauira Whāriki diagram. They are whakamana, empowerment, hotahitanga, holistic development of the mokopuna, ngā hononga o ngā honotanga, relationships, whānau tangata, our whānau, people and community. Ko manu tui. He a te mahi a manu tui runga i tēnā rākau. Kei te ngoti, i te waireku o māma. Te waireka o te rākau ko whai. Ko te kupu nei i te whakamana i te mokopuna. E kia ke rao, ka whānau mai tēnā tangata me tōna mana. Whānau mai te tamaiti me tōna mana. Ko tā tātou he whakakahaake. Kia kore rawa e tāmate te mama o tēnā tamaiti. Koe nei tātou e whāngai nei, iaia e tipu ake ana, e iaia pepi. Ka tīmata te ngōki, ka tīmata te haere. Kia kaha tātou i te whāngai i tana ara, e ki te whakamana iaia, aha kua huri pēhea ia. Ko te tikanga o te whakamana nei,
ko te hiki te tamaiti ki runga i ngā taumata e hiahia nei te kake, te piki ki runga. Ko te āhuatanga o te kotahitanga, hea te tikanga o te kotahitanga nei. E kupu tahi tono tēnei. Engari, ko tāua tātāua noho i tēnei ao, aha kua e ki ana tāua ka tū ngā tahi te tangata reo to tēnei ao, engari, e mōhio no. E kore e tū poi anake, engari, mā te kotahitanga o ona ki te whāwhā atu, ki te rarau atu, e ngā huatanga e pāna ki etahi ki no atu, mā reire e whāngai mai ki ai, ngā huatanga o te ao katoa. E kore e mōhio e mātau ki ngā huatanga katoa, mehema mana naka e aia e ako. Ka tūtaki ki ona hoa, ka tūtaki ki ona mātua, ki ona tīpuna, ki ona taina, tuahine, e rātu āhuatanga katoa, koe nei katoa ngā tāngata e kia nei, e whakapakari ai i roto i te kotahitanga. He pērā no te kōrero e kia nei te whānau tangata. Ka noho i roto i te whānau tangata, ma te whānau tangata no aia e ako ki ngā huatanga katoa nei. Ko te mutunga mai o ngā taumata whakahaere nei i te kaupapa nei, ko te noho honotanga o ngā āhuatanga katoa. Te katoa o te mokopuna, the whole mokopuna. On the left-hand side of the diagram, we have te katoa o te mokopuna. There are 4 dimensions, characteristics of the mokopuna that we are interested in growing. Wairua, the spiritual dimension. Whatumanua, the emotional dimension. Tinana, the physical dimension. Hinengaro, the intellectual dimension. Ko ngā wāhanga o te marautanga, e whakairia nei i roto i te marautanga, ko te āhuatanga o ngā whakahaere, me pehea te whakahaere i tēnei marautanga. Ko te whakahaere nui, ko te whakamana i te mokopuna iaia e tipuana i roto i tēnei ao. Me pehea te whakapakari ake i te tinana, te wairua, te whatu manawa, me te hinangaro o te tamaiti. Koe nei me ki te pūtake ake, te tino pūtake e pai here nei i te kaupapa e kia nei te marautanga o te Whāriki. The personality of the mokopuna also has other dimensions, such as mauri, ihi, wehi, pūmanoa. These dimensions will be developed, nurtured and shaped when the mokopuna transitions to kura. These traits are known as tuakiri tangata. In Te Whāriki a Te Kōhanga Reo, these 4 dimensions are the main focus for the mokopuna learning and development. These are the dimensions that we will feed our cultural values, customs, knowledge, skills and attitudes into. Ngā taumata whakahirehira, the strands. On the right of the diagram are ngā taumata whakahirehira. These are the cultural settings, which are named ngā mana. The name is a clue to its status. The important levels of learning and development are both esoteric, kauairunga, and terrestrial, kauairaro. Ngā taumata whakahirehira contain the mana or status of these cultural settings. Mana atua, the power of ngā atua. Mana whenua, the power and status of the land. Mana tangata, the power and status of people. Mana reo, the power and status of the language. Mana Aotearoa, the
power and status of the environment. These 5 cultural settings were chosen for Kōhanga Reo as the beginning of their journey to becoming a child of the universe. It is acknowledged that there are many other mana. Ana mō te whake. Takuihi, taku wana. Ne? Kai e tangata tērā, kai e mokopuna tērā. Koe nei e tahi āhuatanga ke piripu mau tātou ki ngā tikanga, ki ngā tauira heke mai o tātou mātua tīpuna. Hei whakakaha, hei whakaora, hei whakamana i a tātou tamariki mokopuna. Now we have all our rau harakeke to weave together for our whāriki. In Te Kōhanga Reo, this is known as our mokopuna learning program. We have completed the first Wererou on Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Wererou 2 will grow your understanding of our Te Whāriki. It will assist you in weaving together ngā rau harakeke. So join me again and experience the wonders, the possibilities and the learning potential of our mokopuna. Ngā mihi aroha ki a koutou. Mā te wā. Kora waitia te whānau, whakaorahia ngā ke te whakahirahira, whakatauria ngā mokopuna ki te whāriki o te whare koha. Kia ngā wari hiroto i te pono, e tipukaha i te wairua, ko te wererou e haere ake nei ki te aohou, ka tuku, tuku, ei.